Ndotsika mba hianatra hirany dadandray androany a tsara tsodrano le izy a araka ny fanaoko moa zany a de tsika tsy mianatra zavatra hoe intégral eto amin'ny YouTube na eto amin'ny Facebook fa any amin'ny cours en ligne tsika no mianatra hira complet na izany aza tsy andiso fanantenana anareo fa jereo hatramin'ny farany vidéo tsika sady manazava lesona zany eto no mampianatra hira ito zao ny re a de osisitsika hoe ny re io a rehefa afindra un ton de lasa mi ohatran'ny re zany eto a de eto mi awa de raha ty zany zao re mineur de ty ina mi mineur asa dino ny manisy réaction sy manao commentaire ary ny manao partage ty vidéo atsika ty lasa atsika ty zany zao a am'le hira hoe ande ty zany zao a mi mineur hoe ande io mi mineur io a satria ty zao re ty octave anankiray dikany octave hoe do re mi fa so la si do ty a mitovy amin'ny feo amin'ty zany hoe feo mitovy ihany reo ao zay na metahako an'ity zany hoe re mineur zany ohatr' zao fa afaka ataoko ohatr' zao koa ya de ty le mi mineur a de zay mahatonga na ito ny basy a de ohatr'izay de lasa lira ohatr' zao le base-ny ande zany hoe ty zany zao landray ahoana malany io ny narantsika resaka intervalle hoe fa sol de la basiny a cinquième corde lasa atsika aloha ohatra eo ande tsara tsodrano ho anareo débutant zao afaka ataonareo ohatr' zao fotsiny le izy ande mi mineur de la raha tononiko zany le accord de mi mineur de la de mi mineur de la de mi mineur de la de si mineur la sol la de re zay ho anareo débutant hianatra anazy de fitendra ta main droite zany hoe basy a de le telo mamaly de kapohana de mamaly de ohatr'izay ihany koa zany hoe basy fotsiny a mivoavo fa ndao tsika mba ame lesonao an'le namantsika le mba tsy débutant indray androany a ohatr' zao le izy hoe lasa atsika de ataotsika mineur 7 le zany hoe basiny a ohatran'ny accord ato a de ty ohatran'ny lasa atsika ohatran'ny mi mineur 7 zany ohatry ande fa ataoko ato ohatr' zao mi mineur de ty mi mineur 7 lasa atsika de ny anazy zao ny tiako ny son a tsy kitiako le mikely fa reto de ty manko octave ny de mi mineur 7 ihany zany na hoe 6 a 4 3 2 ato ary de veo la aona fanaovana ny indray 5 4 3 2 de ny akikelinao eto amin'ny 7e case 2e corde lasany hoe tia 3e case de tia 4e case zany hoe de manao mélodie kely eto hoe na hoe na 3e sy 4e case de tia 2e case ny atao main droite a 2e sy 3e corde daholo zany hoe ao averiko
dia mivadika ohatr'izao indray. Ity zany ohatrany hoe groupe 1 aloha le voalohany teo hoe dia groupe 2 a ohatrany hoe si mineur le accord dia mibasy a ito hoe dia ty eto a deuxième case a troisième case a quatrième case dia mibasy sixième dia ato indray verina ato indray dia misy an'iny a mélodie kely iny foana. Groupe 1 sy 2 zany aloha tsika zao. Ato le hoe ty le hoe deuxième sy troisième corde any ao a troisième groupe tsika zao. Ny groupe voalohany sy ny fahatelo zany mitovy a dia ohatrany hoe anao si mineur fa efatra zany tsika zao a 3 d 2 de corde vide atao amin'ny première de si mineur oui tia manao la ao na malany ito satria ohatr'izao dia tia la foana ao a na ty ao ary tia 4-3-2 a tia 5-4-3 dia tia ato amin'ny deuxième corde cinquième case zany hoe avy eo sol la zany hoe sol la si mineur de la de si mineur de ty tsika ty na ty raha ataony hoe mivalana fa tokony hoe ato fa sarotra be zany fa ataontsika ohatr'izao fotsiny zany hoe de re taoko miadana ary izy rehetrarehetra. Dia ataonao tsikelikely ampitombonao tsikelikely hitovy amin'ny original ny vitesse dia zao asiana capot eto raha tianao hitovy feo amin'ny original izy dia raikitra ty zany ny eto zany so misy capot dia tiany hito zany ny re dia lasa ty ao asiana capot eto dia ty ndray zany re tsika amin'izay fotoana zay. Zay raha ny vidéo antsika raha mahafinaritra anareo fomba fampianarako zao dia nizao dia efa afaka manao inscription amin'ny cours en ligne 3 mois sika no mianatra dia mety daholo na any Canada na France na Allemagne na États-Unis na Madagascar na Maurice na La Réunion na Italie na aiza na aiza toerana misy anao dia afaka mianatra tsika cours accéléré izy dia mety na débutant na moyen na avancé na professionnel ny objectif anao no ataontsika programme tsika tsy manao programme tsy anjery misaotra tompoko.